In English, I'm sorry dear. In Swahili, nisamee mpenzi. In Kisii, kakinye tu kakingabira kakitingwirira mangana bunayo kabira kakinende nelio mwere kakinende nawo tulitika kunya kuigwa mangana y'abantu bantu mbatake tikotoramo bantu mbali kutaka barra muna ntule amo gaki ingabire tingwira nende bisaka nebyo konye ngutana kwana biro na bitigire piga kakingabira ebaba nyetu gaira nakagaki leta y'abana mbarone. Always said to me, forever young baby. Hey, yo, Gusto. My tribes people, Tamani, tusiishi na pressure on me. Karibu tena sana mama yao by Forever Young Kenya. Nilicho Maria Korusi, Omoisi Chume, yani Bad Company. Karibu tena sana mwanju mtagasa kipindi kitu kia Semin Tegire Amaritan Caroline Nyamwe ya Sigara, yani Risa se Ria Nyamira. Eyo Gusto. Karibu tena sana. Maisha si rahisi baby kama kitambo. Kare yakiama limona lengo kare endagera yani yakabolera lakini nowadays hey. Kare nabo wakanya rumo sacho re faithful lakini siku hizi usikonya rumo sacho re faithful. My friend utatembea. Wenye wivu wajinyonge. Yani nitakutunzia roho nani wapenzi lini nukisime na romantic. Yani this is excess. Julieta, uko wapi? Yani unyatonje tikotero kodimedi ningi wanje my dear brother, my sister. I don't know. And I can't help you. Mama yao zilizopendwa by Forever Young Kenya. Arichuma kutoka Gusii Highlands. The land of fertile women plus fertile soils. I'm proud tena sana sekipindi kya Semin Tegire igano tokotebani ekmaine buna kere ne Risa se Ria Nyamira Caroline Nyamwe ya Sigara. Yani mapenzi peke yake hakuna utamu kama ya mapenzi. Kama ni tamu meza na kama ni chungu tema. It's a special dedication to all the lovers in the building.
mancha mtekerinyo regati ono matenyo o September. Yani o matenyo kianda. Do you know what normally happens? If they don't know. Eti tauninde mamunda ngeire obe chayerere gaki baba my sister gaki oteri mutenyo koli fair ono mutenyo koli take a man on a date nani musacho oli obwatarika liko kumurire fair usiyo kumurira chibesa please around this spoil him. So Facebook group, one time. Take a man on a date. September month mutinyo kianda. That is what we are doing. Yani okubwa tumuzacho libwanje to say boyfriend eli ya kwanyira treat. Yani gakema ndabatu treat for the last 8 months now wakrakiregento. Now it's our turn for only a month gaki. Gaki mutinyo gaki abanyaruka bamindo gaki moli fair gaki. Ameto kunyara kwenda gaki nye refund return their money gaki. Round ena obonete como tomere fair. Karibu ya baba gaki omontenyoro oyoro gaki toli gaki moranya beta bossy bori ukabeti. I'm talking to you Nyabuki Sigera It's a September, yani take a man on a date. Let's show them love. Wacha tuonyeshe mapenzi. Karibu tena sana mancho mtekrenyo rekate kenege pin get gan 7 tekre and I'm your one and only Risase Rianyamira. Ege bolete Kenya ne motore evinte viuraime by Vicky Young yani Richu Maria Korukusi yani Vicky Young on the one semeta sagatoka watevi ni mbwateli nanchi ya it's take a man on a date Ege bolete Kenya ne motore evinte viuraime. Big up to all my people from diaspora and diaspora evinte viuraime. Amangana komete amangana sambete and onsi. Let's understand each other. Not forgetting to say hi to all my people from diaspora. Ndalikoba our incoming governor Kisi County Charles Chweya Matoke. A big up to all my people from Ogimbo, Nyamacha Yonsi, Daraja mbili gari na konya wasifati fonsi vetiro, Banchete, Tabaka Matibabo Bainada, Yabo Bainad Abuya, Wairi de Papa, and not forgetting Gari Konatega Ki, Gari
wali munyamboga unyakango bobiero igali sirongo kechuki wakongo kwandirikero omuntu gaki gatwa manyerana na kitagerede nende takonya kongiteresimi eveseige borete. No forgetting Diana Monari all the way from Marani. Arriba Taina Sana. Daisy, big up Daisy Nyaboke. All the way from Serrari. Esta Nyanchama Gechuki. Interview I made. Tena sana moja the grand yore gonja subscribe to YouTube channel yani a link no ngo create grow. Please click on the link, subscribe and like kaka na gusabire. Asante tena sana inchi na iyo mino risase ya Nyamira. Asante tena sana.